Hakaski kebaganyo Trap Youth Council HYC kalas dangi kejinga lang manpan jinggersya nagipad ba hakajinga kun persya yaw drugs. Kata haka arpusan tarik risau araja arpusau kabakalapan lang hayo umsneng lalaban sakhi kejingwan yashim banta syirham nadu kinoy lam snong kumjuru kinong shong snong. Nakni kejinga lang lalaban yo sngoy kasur kinoy lam snong bakentop yaw ba Rocky A. Marwen urang ba snong ka umsneng proper B banakakong mardilat karkongor ka presiden jaga seng longkami umsneng pelun Kibalapan pa kajing sungu ka bakra holor kajing la kaning gaseng banyale persya yaw drugs ubalak sam hamman la kisnong gitaw. Haba ajing kran ubat Rocky A. Marwen ulapan pa kajing sungu halor kasin jam ka baka HYC kalashim da ka baong. Badai tang kaning gaseng na prengki waypat ka bami syakmat banyakun persya yaw drugs ha kaning kajilla. Habang ipresyang kiway ki NGO ban penang ki program lani ki awareness habay day bat kajing ta jong new drugs. Nisho kamen ba ka HYC kaway na kisang kibabaw hakani gari ba ikajongi nanahang panong kulay shibon HYC baday tang mapi kaseng na kisang baro kibami siya kamag hakani kajala ka ba ikajongi bat hakani gari kasi ba ikajongi kabalay James Kam banyang rangba banong inya kun dalong sakumno banrat dingkong yaw new drugs Lada day bangin hapan syongchil. Lada day bangin hapan mat igino gicingnya. Samla bait sipai kari piyeng banyadahan nakabenta kalawe kejonga kejong. Ikon diktibi kejongi. Kublay sipon HYC ya kejing toy kejong piban len lade. Kamday banga penro baro kami dia kakren. Ngiri hakiski balalendo bakiski badangwan kisipai baslor jong ke HYC. Kandai kum shibentaru bangkir siutnya ko kinong supply drug sounds ning ko kinong di drug sounds ning husyar holok yo pingat how big sempat jong ke HYC kalastan gatma mentahang ni hasdong jongi kisipai bait kilawan hiar bat ngakir pat hiru kamdai tanggani ke awareness baroy bekacing ko jong pi stando commission house ning Stando Commission Hariboy District namar uli ujing di Bagansya ularung haki yung kisem kisnong kitaw kijongi ularung haki kindong kinstrut jong kidong bakatan bai kijongi habang ii kilongin kibalamat ngis na sisa namar lada perkat ya kador kajongu bandi sanspa bantit ya usuk Andrei naladai kapor bapikwa panlat no tu kenjeri jong ka jingte jong new drugs so sat yang kilongying banlet siya kita ki detox center banlet siya jing sumar dagi po hajar kilongying ki hapan stay ban sumar yalaw kon ukji ubangat hana jingte jong new drugs kata ka di jing siyam jong kilongying te haka di kapor kay banga kwa manong ya ginong song yaw kibayo snow what can sting ya une u virus what can sting ya kajing shim jong une u drugs ya ki kun samla bat kalawe ke jongki what on ka HYC kale tangban pendak rukum what on ka HYC lani kindal barsnong lani kiseng long kimi kiswe hala kiswe aprta kanam poin sa HA and they talking about lada mga bat mapi can sting lada ngim ay ketiga man bani trailang haka imlang dasalang kajongi lada ngim ay kating snok tilang bat ki kun samlang ki be jong HYC bat ki wei ki seng balang ki bakwa manumi chakmat ngin nam poi she ru bat dai hanta bang iom bahaka wei kasi kajat bendre kajongi kan sadang hiar arsut bat ka jingta jengi kun samlang haka jingem jongki man lakas ni Imla batlen po kasnong usning pelun jengi tilak bun isamla di balangat hauni drugs idam gilom kumi ibang alayo banya keren banya pelu jengut bagi iba om hadukat no kajik ba upun ubadi drugs ula pensidam tane penjenjar ya kaying kesem baru kawin hidup dia nudem bat kaying kesem baru kawin menit lesi gimnang banya dia Menski ro kila sipur khat bet chano upoi chano ulet no kibalanga dinata ngatip idan kibalaya lam sika
jaga suman ante po asam. Dia ngai kublai shisha nam tajung pi kum kaseng HYC. Bila shim ni ka benta ka bakrau kum maong hande pom sting jongi. I chairman jong pom sting tang darbar kat bat kiwi kisang ina perlu ko na mafer ne ko auditorium labun sin. Indrei patla bande hoi ni persang bringin pala bale bringi kadi si kadi ka pon ani ka klipat ani ka kinta ka mangi ngit shim ya kadi ka benta nang bakapor ng padir ngala badong ba kadi kadi ka ta ka benta ka ba mapi kum ka seng HYC bila shim ban yalang tingi la de ban pan di kersan ini kamtam ini kilong pi na kadi ka dong ka than muslim jami nga ni ngai gidan kilong mi gibayan nemo is ngobha kum kilong mi dongin ay kita ke jingershan na kabenta kasing HYC but lese lada ngim shim ni kadai kabenta ban kershan haba kadon kesen ka trishtam na benta ka imlang salang kayap ka im kamtam kumpang ilayo snol pa hadu lailan kita kikna lani kisamla lani kiramba ki balangat how drugs katno shisha kalong kaba ipangmet banyo ikun kiki jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya